تماشامان هجا به برنامه کنو ام پیشبری ون نوی برنامه ما پرتو کافه و برنامه دا امی نویسکاری خوی ایگو سر کردید خبتن امی ونکه بین سر اکرانی بو بین ناس کرن ایرو میوانه ما پیشی ماموستا سلیمان جمعه امی بین ناس کن انشالله مرحبا اشترا مرحبا سرچاوام خیراتنا سپاس مالاتا و شبوتا ام بخوندی مالا خوشی کرن سپاسی خود سرنوشت ما تیوی جوارت کن مالا و سرچاوی ما هاتم گل کی ممنون بوم خودش ترازی بی ماموستا سلیمان کاری خوب کرتاسی ما بین ناس کرن بله از سلیمان اقوش از عشیره رمامه گنده دیر سال 1981 de gundê diyar hatime dinê dibistana seretayî ji Milgund xwendema min dest dibistanê kiriya rastî Tirkî nizam bû weke her zarokekî Kurdiyê gunda mezin bûye dawiyê li lîse û ortaokul min li Batmanê xwend û zanîngeha ewkêya Firatê Elazığê min beşa ilahiyatê teolojiyê 2005 de xelas kir vî şeklî ez li Batmanê dijî min niha jî weke mamoste ez dişuxulim wekî din li Mêrdînê jî min li ser Kurdî mastera xwe jî kir di 2013 de di beşa Kurdolojiyê de vî şeklî taybetî ên nivşê me em dûvra hênî nivîsandin xwendina Kurdî bûn ête jî ew serpêhatiya te nivîsandina Kurdî çawa dest pê kir dikarî ji me re bibêjî Bele ya rastî weke merak pêşî dest pê kir yanî min digot ez bi Kurdî zanim helbet ji bo Kurdî ji bo zimanekî çar destkeftî hene yanî weke em bêjin xwendin û nivîsandin û bihîstin û em bêjin têgihîştin helbet me Kurdî me zanibû biaxivin lê xwendin û nivîsandina me tune bû lê me ev problem jî ya rastî wisa em bêjin derdekî me wisa jî tune bû me digot em zanin ew tiştekî piştmendiye vegire dayê ya rastî demayeke min car min ser afîşeke peyvek nivîseke Kurdî dît Şöyle bir presin. Jarayı kimin telkude te Kurdi dit yani ulu işler bu mara barat ekşan yani vecd kerem. Yani evke bejin şaredariye afişeke mazın ser ve Bilbao tar dalakand bu. Ezil bersekini mi gov kija zamana yani tişnadın vise makazagon tişte olsa edvem ev Kurdiye le kagelo yani çma azın zanım. Ki go Kurdiye vajib Kurdi zanım qaşo lazım az vije fehim ama az led meyzenim. Demam cafişe tiştek fehim nekir te geçtim go yani ez Kurdi nizanım yani Kurdi yani niza xwendin û nivîsandina min tune yani demek ki ecsadî pêncî Kurdî zimanê xwe zanim. Belki yani bu merak rojanê mezanî bu yani tezanî bu ama ya nivîsandin û xwendin asteke diye unekê mesekê yani dûvê kemasiya xwe min fark kir bi afîşê û helbet ez ketim nav lêkolînekê kagelo Kurdî çawa tê hîn kirin li ku derê û îdî me kurs li Nûbiharê kemîn car kursa Kurdî me dît Lo derê vînî xwendin nivîsandinê bû bu merak ji wê roja wişûn de îdî weke kurmekî em bêjin kete rihê me û em dev jê berneda her tim îdî bi Kurdî re mijûlaiya me belkî 15 sala zêdetir her tim mijûlaiya min ser Kurdî bû yani. Belki ew dewlemendiya ziman jî te dît yani mesela gelek jê Kurdî me nizam got zimanê Kurdî û qasî dewlemend e ji wawre zimankê qelsa di bazarê de mesela kernayînin sebep ki ya herî mezin jî bêjin nizanim got zimankê gelekî dewlemend e yani mesela bir ihtimaleke mezin bêjin tenate ew keşf kirin bêjin te ew dewlemendiya ziman keşf kir pey şopayekê çûn. Helbet yani weke baweriyekê mirov re çêdibe yani her ticarî min ew mir re çê nebû got zimanê Kurdî ji va zimanê din kêmtir e yan zêdetir e helbet weke zimanekî cîhanê hemî zimanan lê tama wê ya edebiyatê dema ku îdî weke bawakî profesyonelî pê re mijûl dibe xwendin û nivîsandin û berhem em bêjin berhemên klasîk edebiyata me yî kevin ya nûjen û ya modern werhasıl ditkevê navê û tu peyvê nû dibînê ew dike rûbirûyî wan tiştan dibe bi rastî jî ew îdî tamê didête çêjeke xweş didête û tê bêhtir îdî pê re dixwaze dema xwe derbas bike îdî her romaneke tiştekî nû got derdiket em bêjin hele berhemeke helbestê got derdiket îdî me awayekî merakdar em me digot ka kîja roman derketine em her bikirin û em bixwînin yani îdî her tim bûne weke şopînerekî edebiyata Kurdî bi rastî.
بله وقت پرسه که ایت باز که جرا پیشم چاوت کردی تیتیا نویسا کردی بله. وقت برهم پیشی گوتا خونتی بیرات گلو Elbette biramın hiç biram naçe yani ya rasti zaroktiya xwe de demako camiye mizgefte Kur'an xwend piştî xwendina Kur'anê helbet me mewlûda Kurdî jî me xwend mewlûda Melayê Bateyî lê eger em wê nehesibînin ya modern mesela min romana Eyüp Kıran ya Dervişê Avdî min xwend براستی گرک تسیر لمکر و پشت ویرا ایدی و کم گوت جنیز و شوپان گلو که چه رومان درکتنه چه هلبس درکتنه چه چیروک ده ادبیاتا کردی ده کی سرکفتیه ور حاصل ج رومانا ایوب کران یا درویش عبدی و ورده ایدی وای کی ریکو پیک ادبیاتا کردی و لیتراتور ما شوپان ما خوندیم بله پشتی گوت اف اگهی سه زمانی کردی تا هین بوی تا شخور خستم بیشتر وقت بنگه بله نویسه تا پیشی یا گوت نویسنده رزقی به بیشتر هلبستک به چی گوته بیرات یا گوت پیشی کردی نویسنده بله یا راستی ترکیه ورگرچی چه به احتمال گوت ورگردن به بله yani beri ev darbeya bejin ya kod be pazde tirmehe beriyave evke kabu yani malperek el ser internete hür bakış hebu yani lödere min makale Türkiye dinvisandın u gelek sa malperek ser ev kişi bu yani navdar bu u Pişrem gokaz çumab Kurdi jinan visim. Yekemin jar min gotarak duye derede min bi Kurdi nivisan. Kurd dvej bozmane xo çibikin. Yani Kurd karınj bozmane xo çibikin. Makale bi serenavi bu. Ya rasti jareke havaleki gomina makale ata go keseki le zaningaha merdine. Go oka fotokopi der xisbul xwendekara belat kir go mildit gola geleki tişteki kefamın hatım go. Yani yekemin makaleyam Kurdi ev bu hür bakışı da hat nivisandın ya da başandın. Payven akira yani bir şey gota o nivisan berdaman aket ve İran binin tekelek berhemci nivisanı tavagaran na işkarma vakt kare hatta İran teçem berhem nivisanı tu berme ko ulo kurtasime beden askıram bir keyif hoşman. Bele spas kim ya rasti yok yani telife min bxotinana yani ev behtir az ser verger balam dikşeni. من وقت هوبی دست بکر بهتر من به گوتنن بچوک یه فیلسوفن نافدارین جیهانی کسایتن مزن کود امبیجن جبره و مراقام دماهل زانینگه هجیبم دمامن پرتوکک تخون mutlaka penus desteğimde bu ama peyvek gotuna ki gobalam dikşan bine xest kir. Yani be penus az nikarım pırtukak yapıyorum. Takaz de penus desteğimde be uz ama işte balam şine xez bikim. Sağ saydi defterek min hebu min ev defter her tim gotinin ko balam dikşandın ledin visandın. Pişrem go kaz van vargarenim Kurdi yani kagalo skarım. Am sabah ki tavalhid Vaka hobi. Yani tavalhid Kurdi değil got çıkı halunina dest bekir an. Na yani vaka hobi bizani bu ya rastli bereji beryamın mesela Halis Saadini برهمه که وی ناوی هیا یا افراد جوری من پشتی گمله کودین کر مدید کو افراد جوری بریامن خباته که وها کریه گودن نافداران یه جهانی ورگراندنه کردیله ایوان یا افراد جوری نه وقاس ستور بو سایه که بچوک بو خالد سادینی جیب شکی زمانی عالیه دوکه خو کارانی بو یا من مساوی که هوبی من دست بکر و براستی her peyveke hoş, gotuna ke hoş gomuş, pırtuke ke yal devere gedidit. Min tuhas vargarelim Kurdi, min dit ko dosya stur buya. U bir şekli min gotune binav serana ve gotune navdara min evkir derket evde Pişra tabi ne ki yok bu yani nişani gotune navdaran derket lebele serenav başlık tına bu ama usa hava ki çavale lehati bu Pişra min nişandım kamerayla viyek Pişra dosya ne ki din zedetir bu go kaz naxwana bin serenava da ne ki o ka bejin serenav mi çekirin navarok bin va serenava da bin beşan da mi çekir bir şekli bendera ramanan
ما أذكر بشكل ما تشكر يعني أبداكي الجورا يا أجي بيشي سيستماتيكا سيستماتيك داوية وده أوكشي هي جرعة ماسته نویسنده داوية وده إندكسامه هي اندكس يا وش هر تشكيل باشا فيلسوف كي هر أوك كي چند قطني هبن تدا أوك ديارة و مثلا ما قلتيه روشة عصاي رخنة ما قلتيه ميجي ما قلتيه ماف داري مالبات صاب سرناوا ما أوكل سرناو سيستماتيكا سيستماتيك ما أوك دابش كريه كتابة ديت كاري مبدأ ناس كشكل Piştivet helbet idi Yavuz ikinci nüviskara Batman ne şaşım herkes yani binast ki ev Romanavi ya binave riyas evke bana İsmail deyin tabi bana İsmail deyin me binave birca bedengiye hatiye vergerandın بله evji davesta da bir şekli derket 2020 yekemin evkago me vergeran bele 2020 da بله همون نشاندن بله. ليش بوي تماشاواني ما Piştigo ev hata çapkırın u var hasıl bir tekiliyame be avesta araçe bu hata acbandın ya rastı idi Burhan Sönmez Seroke Penanam netevi gonha heri davi romana kendu Kurdijin visan Romanaviya İstanbul jimra şandın yani hem Burhan Sönmez hem Xwediye Avesta Abdullah Keskin خواستن گو از وی رومانه ورگرن کردی براستی دی پشتی ورگرا وی رومانه گلک او کاتن گلک بیجن کسان خواست بمرا بشغلن و برهمه خواست گن کردی كنا تكليش بيقول بله. برجر كردي بله بله yani tabi ورگرجی کارکی زحمت ماوسته yani گلک دمای کی دیگری وقت به Ev Pirtuk ya cerbandınek li ser çîrokên Suzan Samancı Tufan Erbarışran nivîsan diye. Ev jî min wergeran Kurdî ji peywendê weşanxaneya peywendê derket 2024 de wisa cerbandınek li ser çîrokên Suzan Samancı Tufan Erbarışran. Ev berhem yani evke gotarên edebi yani rexneya edebîne. يعني لسر چروکن گو سوزان نویسن ده هاتی Evet, ser edebiyata Suzan Samancı. سوزان بله کرم کن دام بکن Pişti ve berhemi Suzan Samancı mehevudun naskır xost go Suzan Samancı nivîskareke go bere bi Tirkî dinivîsand leve dawi ew bixwe jî êdî Kurdî dinivîse yani çar berhemê Kurdî derketine mamoste. بله Yani ew çar berhemê xwe xost go yani ereb Kurdî derketin hatine çapkirin lê xwazim Tirkiya wan jî hebe. Xwazim navê wan li bir bêjim Payîz an jî Ziyab ew ji nûmerên bi maske Mirzayê Reben çîrokên jinên dilşikestî ev çar berhem ji min xwast gu ez wergerim Tirkî min weke dosya xelas kir. بجد براویجی گوت وگره کود وگران ترکی من wergeran de Tirkî lê hê çap nebûne hê jî xwendina wayê dawî tê kirin û ev her çar berhem min wergeran de Tirkî. Piştre kitaba bêjin rüyası bölünenler ya Yavuz Ekinci min wergeran Kurdî lê ser ve kitabê belki ve ji medyayê şopan dibe hinek qedexe derketin yani toplatma kararı işte o saat şey bun. بهیس بون راست Ji lew ma nehate çapkirin ama ew jî weke dosya veke hazir e û li ber li weşanxanê ye. Wekî din Orhan Çelik, Paydos öğretmenim, Rona Aslan, Dalgın, Doğan Ceren, Hayata Umut Serptim. Ev her sê کتی وگران کردی min wergerandin ev jî xelas bûne ew jî وقت پروژه نه تا حاضر proje amade ne. بله Ev Rona Aslan û Doğan Ceren helbestin. Di dosyayê helbestî ne. Min xelas kirin vega ber çapê ne. بله Bir şekli Burhan Sönmez romana xoya davî neyinka sor nivîsand min xwendina wê ya davî kir weke redaksiyon weke ew jî bir şekli em karê abi Pürtükiye değil mi Musta? ev bûn yani dalgın ego min wergerandine Kervaneke Tirkiya wa li vê derê نشانه تماشا lê hê Kurdiya wa çap nebûye بله اوه belê او یا دیجی ابناکه بله me weke dosya qedandine û niha البر چاپینا belê ارجی تشکی بالکشه ته هم ترکیت وگرین کردی و هم کردی وگرین ترکی belê ارجی خباته که باشه تیوی واتی کو تل سر دو زمانه جی
yani tekjiyete ki baş hay ki bu karbe her du zamana ji vargarine hafdu baş malata ve bu va berhemete ve inşallah kondevana ona ki izlede ben insan kurdi çıkapını pezde çem dve bavariyedene وقت پرس کردیم مستم رول مدلت یه نویسنده کیه یعنی تو تبلیغ ورگر کریه دوی ورگر دیجی مثلا یا در نویسنده تا رول مدلت کیه Yani ya edebiyata Kurdiş çedbi ya cihan çedbi. Bele yani helbet yani em bejin servoriya me ya em bejin zaningeh beriya ve lise hatanha her tem em gor xo yani em jî dixwênin yani em bejin çi edebiyata cîhanê ve çi ya Kurdî ve çi ya rojhilat rojava fark nake yani berhemin klasik yên Kurdî yên Farsî Dve az Arabi Farsî jî ez serê dişuğulum yani Arabiya min baş e Farsî zîn dibim. Yani eğer peşeroje de imkan çebi ez dixwazim mesela ve berhemin klasik yani rast ko bikarbim ji zimanê vay orijinal wergerenim Kurdî ew ji boy min yani weke projeyekê li ber min e û helbet gelek yani tesîra gelek nivîskara li ser min heye yani herî zêde dixwazim bêjim ya rastî dema ku weke nivîskarekî Kurd ez hema bêje her berhema ku derdixe ya da bê kurmancî ez teqas dixwênim Baxtiyar Ali romanûsekî Kurd ji Başûrê Kurdistanê ku hala Ewropa dijî yani hema bêje min hetanha çi berhemî ku derketine min xwendine yani gelek tesîra wî li ser min heye ez gelekî jê hez dikim yani carna wisa ew ev nivîsanda ve realîzma efsunî ji wê yan ji edebiyatê şi bi taybetî te got yani weke nizanim helbet navaroka wî zimanê wî ew em bêjin şêweyê edebiyata wî weke te got realîzma efsunî û yani em bêjin êş û azarên me dibêje bi zimanê me dibêje û em bêjin em xwedê de dibînin mesela metaforê wî şibaniyê wî em bêjin edebiyata wî gelekî serkeftî dibînim mesela dagirkirina tarîtiyê bi navê dagirkirina tarîtiye romanekê wî heye Rasta rast yani kitap romanayı nizeki Hafsat Rupeliye belki Hafsat Rupeli zedetir. Yani bir taybeti liser mijara ve liser asimilasyona Kurdên Türkiye yani bejin viskara ki Başûrê Kurdistanê ko usa bejin nej vedere ama jinez ve ew asimilasyon ew pêvajo bejin Chopin diye liserê berhemek goşt Hafsat Rupeli zedetir kariye binvîse helbet ji bo min gelekî ew ki yani ez hema bêje wekem got hemî romanê wî birhemî ez pêşniyar dikim û tesîrayê gelkî ser min heye weke got vargerê kitabat vargerînê Kurdî li gorî te Kurdek yani herî kêm kujem pirtûkên Kurdî bixwînî yani lazım e klasika dest pê bikê mutlaka yani helbet go weke bi awayekî profesyonel Kurdî re mijûl bê mirovek lazım klasik hem şey ki ben jureze tuhazı Kurdi bxwînî gora te mesela ve pirtûkê nexwînî çi nabe kitap ne pirtûk ne hene mejiyete de yani tabi mesela cureyên edebiyatê hene helbeste çîrok bêjin gotinin yani paxşane romanın helbet herkes gorî bêjin nêrîna xwe gorî meraqa xwe karê vê bike ama yani demek o ki şiir bixwîne helbet şiira klasik ya modern yani Rojan Barnas ve Berken Bere ve yani Ahmet Hüseyini ve helbet veva şairê bixwîne û ji romana jî ji çîroka jî gelek yani edebiyata me îdî gihaya astekê em nikarin bêjin ku yani yani kême yan jî ew ke helbet berhemên gelek serkeftî hene her warî de çi çîrok bê çi roman bê çi şiir bê yani الگوری اوکا خو الگوری مراقا خو کاری بکنی بله موتیواسیون تو یا زمانی کردی یا هر زیاده گفت موتیویت کی چی یعنی بویره که بیرانی نه که بجن بن پیکرنا مافی زمانه چیه میگوراتا تچ یا گفت موتیویت کی چیه yani o که برینه که سری ده من بحثا خوندنا خویا سرتایی بجن کرگو دمام چونه خوند دبستان سرتایی Me Tirkîn zan bû û di nava dibistanê de zarokek mamoste wî peyûrdar kirbû belkî ne bi niyeteke xerab ez wê jî bêjim ji bo ku zimanê perwerdehiyê Tirkî bû lazim e em wî zimanî fêr bibin lê me nizanibû me wî zimanî nizanibû mamoste zarokek peyûrdar kirbû digo kesê ku ji xeynî Tirkî bi zimanekê din biaxivê di nava dibistanê de
ناوی بنویسه جمره بینه او جمره بود ترسک زاروکا گو خط ترکین زانه اوه چاوا خو ifade بکه و هر تم چاوی کسی جی سرمه گو گلو کام پیو کف کردی بیجن یعنی اوه ماموستا ما جزاب که او جمره بو که برینه که او یاد دوا دماز جبوی خوندنا بین orta okul pişti dibistana seretayı hatım Heskife kerjose wa tabi o gorma zaroke bajarine wa Türkiye zanı bu. Ereme 5 sal xondin ama disa hini Türkiye bune. Men nizan nikar bu xo ifade bikin. Tamakom Kurdi ya da Türkiye tişteki bejin nava pole de em çaş bejin ve zarok bikenin. Yani dedi şu psikolojiya sınıf ya pole usaya. Me her tim me xo usa pajdiş me go mamosta bila me ne bine. U tişteki ne persej boko Dınava sınıfı da Brazil nebin yani usa. Bir şekli ev şikastin ev bimara çebu. Yani ev şikastina zaman bimara çebu. Helbet bin hişame de bin hişame de ev vaka şikastina geçebu. İdi pişra damako idi me Kurdi ra rubruman menaskir megdit edebiyata Kurdi heye, xondina Kurdi heye, nivisana Kurdi heye. Ev tiştego zaroktiya me de bin hişame de vaka birine ke bimara vaka çeşit bejin be. Vaka irot be travma. Travma. Böyle yagot ev travmaya mı? Belki bu sebep ko em behter idi be Kurdi ra mecul bibir. Hafta şey beje yani bir taybeti nivizkari Kurd egol Türkiye jiyana beje yani egol Bakur jiyana hemen serpihatiye herkes yani herkesi dibistanın da avtadari bejin mafstandını mafyana kendim bekirin و نه هات ندیتن حتی سری هر کسی بکی اون که همبر وینه که که دشبریه که پشتی با مازن بونه یعنی کردی خودی بله او که دشبریه که یعنی اوج جوار بو هیزه کس بجم بو که هم موتیواسیون جی بله موتیواسیون جی براسه چون بتایبتی نویسکاری من کرد تنها اد نفشه ما عملی ما بجم مازنتر مسئله کلواتی سری هر کسی و او نکه شخص ببرین اما بجم زمانه مدرن وقت ترام که دمیجی ما دمایه و امجل همبری نکه و که تکوشینه که دم بازم گو ام کردیا خو یعنی دوام بکنم ام هبونا خو کردیا خو هبونا خو بدن اثبات کردن به مالی اوام مستم ام دوام بکن چما ورگر بتابتش بگو بس يعني برهمت ورگر نمونه که بس چما ورگر چما نه هلبس چما نه چو نه رومان کنه که کردازی مره بيجي یا راستی yani پرسک خوش yani تدید بجر کسی نه yani ایرو ام بیجن کسی که گو رومانه که بنویسه هلبسته که yani چیروکه که yani برهمه که ادبی انجام بده yani ne hesana o hayrana va kesame yani hayrane van kesame ko karbin ve çiroke ve honaka ve lehab benin usa qua karaktera ben cemhevu berheme ki avabkin ya da helbese gibi bisim yani ev jimna yaz ve hezet xoda nabinim ama lazım az bu zamanı xo az xizmete ki jibkim na xo adbinim ko hezamna vergeri heye kefam jo vergeri rejite ve hobi mgot mdespek yani ne jbo itişteki او مدید کو افجی خدمت که جبو کردی هلبت لگوری چکرنا برهمه که یعنی وکا تلیف هلبت او کلی بله لحمی زمان دنیای ده گلک ام بیجن یعنی هزا ورگرد حمی زمانان ده هی وکا ونزانن مثلا دستپیکا آواکرنا کمارا ترکیه دجی yani vaka saziye که جبوی ورگراندنا برهمین جهانه مثلا هاتیه او کرن و حسن علی yücel'e neşaş bir klasik rasta yani xozi kurji xodi heman derfetan bin u çıqas berhemen klasik çiyen rojava çiyen rojlat hamiyan bavay kirek u pek usa vergerin kurdi yani zaman behtir be helbet be vergere geleki peştkevi yani ev tabi işe saziyana işe evken mazına لی میجیل گوری خو من گو کازی هم چند بر هم اسکار بم ورگرنم. شو ورگرد نبرد چنده دا وقت پرکیجی او بیشن وظیفه پرچ دبینه وقتی یک ورگرش کنه یعنی جوید بیشن در دوره خود تنگ درد که در دوره کفاره یعنی می‌بینید که جهان ولاتی دیچاتیه نویسندن چه بیشن مروی وادره سه چه داخلن فکر رمانه نکیه نکیه وقتی تین ورگراندن کردی نه ایرو تبدیل تشترکی ورگراند اما وقتی گفت یعنی کردی ما حول بدن وزمانی دیجی یعنی کلاسیک و بیشن تایبتی کلاسیک yani klasik جهانی کردی از ده او همان ده می دولمندی از مانی کردیش دکه پیش چون گرانه که هوا کو بیشن بیجه درکن میدانه و یه چند دکه خود شبیه
yani جوی هلیفه جرقه yani vargari o gopreke az tuazım o çtvarna avakirni tişki başe be. Yani mesela te bahsa örgere kir mesela bejin kavan emir irogo ev berheman avdar ya yine bejin Dublini Ulises örgeran kurdi. Yani iro bejin dünya edebiyata dünyada yani berhema her inavdar herhalde. Yani lisere min belgesela kavan emir tamaşa kir bul liser ve taybeti liser örgerandına ve berhemi. Yani vaka go tabahsa ve travmaya zaroktiye kir. Yani vaka zamane Kurdi hani vaka iddia ve gana egotin de beri yani zamane Kurdi tera edebiyat enake tera huner enake tera bejin perverdeyi zanist enake yani be kavan emir mesela durdu go yani min be reya ve vergare ya bejin ulisese nisbat kır cihane ra ko zamane Kurdi tera Ulises şitke ya. Yani çeki ev vakata helbet. Yani bu taybeti mesela Burhan Sönmez demam İstanbul vergaran pişti ve yani evde berhemi Kurdi dert kevin. Yani yok iro keseki go seroke Penan avneteviye ve ştarbejim halata Hemingway ya Davistan ko mesela Slovaj Zizek standi yani berhemek şey ambejin اوكي خلاطه دوی اصلی ده یعنی نه خلاطه جرزه اونه که هرمیه یک ایرو کسی که یوسا گودما به کردی ایرو ایدی برهمی خوب کردی دنویسه نیندکا سورو بیژن اویندارن فرانس که یعنی اوج با کردی جی براستی شانازیه که کرد زمان جی په دولمند به پاپولاریتا زمان جی په چد به گله کی چیگی گرینگه yani. بله ما مثل وقت پیش روز بس چند پروتکل تو گذوا آماده کم ده پروژه ته نه Yani az nahal sar zaman yani ögdübüm yani behtir o kan goş yani Arabiya min jbo min ilayat xwandiye brasti asage başte az nah Farsi dixabitim Farsi ji brasti jbo ew Kurdi geleki neziki hebin yani zaman malbatene az zahmeti de nakşenim yani az behtirim goze o ka xo heza xo bid mesar zaman گوز بکار بمیدیج ادبیاتا جهانی بچکی جیرانی ما و پسمامی ما که فارسا و عربا ام کاربن برهمی وای نافدار ام ورگرین ام کاربن چیپ کن از وصاد فکرم اگر امکان هبه و دم تریب کن سرکفتم پروژه که خوشه یعنی امجی به کیف خوش بودم ملی هویا و برنامه تا ان شاء الله اما وقت داویا برنامه مدی چند اوج برنامه گوت نویس نه گوت واگران بیش کاری چه مینه کش مرا بخینه وكا خاطرك ديارك تماشى معك يعني هلبت ازج في بندرا رامانا كريم كديال جور يعني اوكا قلت يعني كسين مشهور نافدارين جيهاني كو دنيا مشهور بنوك افوريزما يعني قلتنا نوك افوريزما بواته وكرتما من برهف كربنا زيت شند حبا ما كلام كماسات وك دياري كمين مش دبته مش برجراتم بكون ببيسن يعني مثلا قلت يا ديسبوتيزم زوردستيم بوي سرناوي من قلتنين بشكل من او كرنا قلت يا مثلا جمال الدين افغاني है कि मशहूर है नामदार है दे مثلا قلت يا كسي ما في مروان بن بيدكه ولو کو حمی تمنی خو بروجی و نمیجو خوندنا قرآن جی درباس بکه لگور حمی باوریان لعنت کریه اب گوتنا جمال الدین افغانی مثلا من ورگران دید بن بشا دسپوتیزم و زوردستیه ده زورداریه ده دجمناتی هندکارن لامورن کو دجمن و پید ترسینه بنیرن و بزان بن کا او هری زده جت دترسن اری کافر قلتنا كدجوا يعني قالك صا هما حمي افوريزمانه قالك مثلا برتوك ما وصل كسي جبو كردياي مثلا نكار بي رومانه ك صا قالن بخوينه يعني تشيروك ev gotine usa evkine kurtun yani boatane u kurtun yani ser masavi be careke aciz bu diye ki veke şora daha bu kapone deyne bu şekli yek diyeceğim karın gö yani min boy zaman min disa başlık serenavek vekir zamanu ferhang mesela Amir Hasanpur dibe nişaneye bingehin a kurdbu ne zamanı
اما که زمان گله کی گرین که چند و هنره کی بینه که آباد بینه. بله. ابن خلدون مثلا جواب ناسی هری نافداری بیشن بربری. زمان یک دو عالیان فکر و رامانه. اگر ام نخودی زمانه کی تکوز بن، ام نابن خودی فکر و رامانه کی تکوز جی. گرین کی از ما تنیز زمان ملی بیشن. همین معلوف. جهان ده تروریسم هری مازن قد کرنا تکیلیا مروبان زمانی وان ازکماکیه. بله. دی شکلی وسا دوام دکه fazla درجی به. بله. وقت گفتن داوید خواهد چه بچه مارج تماشاوانی مرا. Yani ez spas dikim ji bo vê bername ya rastî ez gelekî kêfxweş bûm, memnûn bûm ez serkeftinê ji bo wê kanala we dixwazim. خودش سرازی به سپاس. Hêvî dikim got gelek bernameyên wisa bên çêkirin û bêjin heya me ego kesê ego heya me ji we tune û xebatek li ser Kurdî kirine bi vê xebata we em ji we haydar bibin û ji ber hemê we îstîfade bikin. ولی ما سپاس مالاتا و توی میوانه ما تا برهمی خود مرا پر وکرش میوانه مرا تا خدا ناس کردم مجه انشالله پروتوکتا تماشاوار دار ناس کردم سپاس کردم مالاتا و Ez jî spasiyawet dikim ser çavat mala we avadî herebin. تماشاوار هجا بات مداویه برنامه خو حتی برنامه که من خیلی خوشی ده جبیر نکن شما وقتی بشوپینن خاطره و حتی برنامه که من خیلی خوشی ده Xatirem.